Khupo Khupo YouTube channel lo na rojo tono phai kaham tini ni Khupo update renai coronavirus ni chio hamba update ria khonis kang na rono angke ha sirim chuo tini o watoi phai tomo ni ba yang aintio mic phokro arimi ani kharong sa disturb umayo arimi na rom chini rongdi miao update remaya technical problem ni bo tini o lang na rono Khupo ritne nang bo ni ang tini o video je khabos namse na ro sini chungdi khacha India hawa 24-hour nim sing coronavirus mai ha 1,96,427 himba lai thanai no hisab ke bo molo kom ha ake discharge bro hamne ke bu 3,26,850 bro total thoinai ke bu 3,511 bo pa 24-hour nim sing ong ha Sarunil Debor mano poila YTA ni president nami ha Youth Tripura Federation damsur hat thiyo je mask mani phainai Tripura motha brangno free mask bo ha ake hand sanitizer bo khe ri ha tinio sar em babaranjan riang village chairman ake BIC chairman meeting khe ha 10 RT block nim sio bangma agenda no kautoye Tripura motha kanchanpur sub division ni broim thorau free ke mask thangbo anai simparao nai di video footage Dunia bubang rani guidance so GBP hospital lo patient rono maimui chatma arrange keri a subscribe kedi Khupo Khupo YouTube channel no nong hamyak mo kau nini kau bru beke pura deson Khupo no krai to nambo e hajo tono